terakhir angka tu biasa patarika makada ni gini gitu mas sempajang di napahang ni lisek na sempajang ni maka daru utu na belal lindro na di gaga na runtu sangadina takko mi bawang iya mereka di situ ngetongan na angka salana angka tu tujunna salana risese na tau di ina sempajang risese na tu makmuru mas sempajang pada di na sempajang na sabak di na mailuk makar isu bawang tujunna yewe mereka deh iya na tu risese na tahu apa namanya tujuannya ya mereka deh nasabak tentu pada ripahan ni maka deh untuk pahan ini na sempajang nih ya maka itu pandritata ni gini gitu mas sempajang lahiran na minafakir mas sempajang di patuna terima pung Allah Ta'ala ni gini gitu mas sempajang batin na minafakir mas sempajang di tu patuna terima pung Allah Ta'ala jadi ni na sempajang ni situ ngetungan na iya na itu batin dan niat uli na iya na itu lahiran jadi narik kumino kina terima pung Allah Ta'ala sampajat tak yang pertama adalah aqimis sholata li dzikri pada cengi jolo paringarap dari pung Allah Ta'ala itu yang pertama makanya ketika kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madulus sa di papibalina. Si sana sa binarik ko bulan Maulid. Andaikan bulan Maulid, namuka pateras na masjid ekonoman. Betul tidak? Kemarin saya ceramah Isra Mi'raj di Desa Uloh sempat petacama makutan ko iya Ustaz kenapa itu Isra Mi'raj dengan Maulid beda rakbe apa kira-kira yang membedakan maka dia petacama kalau bulan Maulid mai gak tahu sekalinya bulan Isra Mi'raj makurat tahu. Lalu saya jawab, maka dekat puang tabe, kalau bulan Maulid banyak yang hadir karena matepet dikna matepet engkamana ni hadir. Tetapi kalau Isra Mi'raj, insya Allah yang hadir pada malam hari ini, tahu matepet mana itu hadir. Alhamdulillah. Upakuli ni paimang karena memberikan salam adalah hukumnya sunnah, menjawab salam adalah hukumnya wajib. Alama sia-sia iya lolongan apalah sunnah, idi dek lolongan apalah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat alladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi sholatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Teman-teman nabiki dan ya saudara nabiki sidang jamaah Isra dan Mi'raj yang kami hormati dan yang kami muliakan alina teman-teman nabikeun Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tani Teriakan Barat yang sempat hadir, yang kami hormati dan yang kami muliakan alina teman-teman nabikeun Bapak Imam Kelurahan Macege yang sempat hadir, yang kami hormati dan yang kami muliakan Ketua Pengurus Masjid Nurul Jihad, yang kami hormati Ketua Panitia Peringatan Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kami hormati seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, serta seluruh jamaah baik boleh di tomato urane ku makuto fro tomato maku baik kude gaga masa nabi.
Alhamdulillah wa syukurillah. Degang da berikada sifatun a'taikan lila biru ala birata malang sanadinna rioran numak mutofaru asukuru katan rigan kari sisi arajangan nafung Allah Ta'ala wa maraja nari pakarajay wa matan ri nari patanri wa malabbi nari pakalabiri wa maraja akama syariatan nama sarupa masih. Sehingga di malam hari ini kita bersama-sama hadir di tempat yang penuh berkah ini ribulah marabi nafungullahu subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan sindi acara marabi yang dari itu memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakana peringatan Isra dan Mi'raj yang kita laksanakan pada malam hari ini pada engkati matappa baraka mamin ripamma semat dararin ini nawa. Mudah-mudahan sahabat nasabari insyaallah napaturuni pammasena dan nia baraka nafung Allah subhanahu wa ta'ala khususnya di kampung kita yang kita cinta ini. Amin. Salam dan nia papasalama dikiringan ilawi alimalabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah pada kamana kina anakui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatna Rasulullah nafung Allah Ta'ala sehingga pada kamana kimat tinolongan ni syafaat Rasulullah sabari Rasulullah nafung Allah Ta'ala may gamatu pada mangaku umma ri Nabi tetapi dekto sinari aku nakui ri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Di malam hari ini kalau tidak salah bertepatan pada 25 Rajab. Itu artinya kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Ta'ala sendiri rampir di dalamnya akurannya di dalamnya surah At-Taubah. Agana sa Allah Ta'ala inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahra. Majapu bilangan na ulang dari sisi na kung Allah Ta'ala yan narito 12 ulang fi kitabillah pura dapat tentu kung Allah Ta'ala yawma khalaqas samawati wal ard wattunna pura napancanji kung Allah Ta'ala langi inan niya tanay minha arba'atu hurum ang kaapa ulang termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk yang pertama adalah bulan Muharram. Makanya puasa yang pertama-tama diwajibkan adalah situngat-tunganna puasa di 10 Muharram. Tetapi nasabaan kami bulan Ramadan sudah diwajibkan kita melakukan puasa 1 bulan penuh, maka turunlah derajatnya puasa Syawal menjadi puasa sunnah. Kemudian yang kedua ialah itu bulan Zulqaidah, termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga Zulhijjah dan yang keempat adalah bulan Ramadan. Nauleng kamakutana, kenapa yang keempat adalah bulan Rajab? Nauleng kamakutana maka kenapa bulan Ramadan tidak termasuk di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah? Jawabannya, iero bulan Ramalapuang diliwiringi umatna Nabi Adam. Bahkan sampai Nabi Isa sendiri diliwiringi bulan Ramalan. Makanya bulan Ramadan itu dinamakan Syahrul Ummati, bulan Nabi Matu umatna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan bulan Rajab ini kita sudah di penghujung bulan Rajab. Artinya bulan Rajab tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Di namai tayutama kisiyanan itu bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban ialah itu bulan suci Ramadan. Angka situngat-tunganna amalan masa lebih diamalkan di penghujung bulan Rajab, di Jumat terakhir bulan Rajab. Napaguru ki Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengamalkan ini di Makkah Balaken ni iyewe sikri iyewe pakdongan ni di Jumat terakhir bulan Rajab,
Kapan waktunya Ustaz? Bukan di pagi hari, bukan juga di siang hari, tetapi ya waktu ya nanti di waktu arawengi. Karena siapapun yang berdoa di hari Jumat di sore harinya sampai menjelang maghrib, disitulah sebenarnya paling mustajab na terima Pak dongan ni Allah Ta'ala. Iya Pak dongan ni mapuncok ni puang. Iya. Wek kasiangka dibaca wek kata 55 riwayat Jumae arawen na Jumae di Jumat terakhir bulan Rajab. Apa manfaatnya? Apa kegunaannya? Nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni gini dibaca iye wisikri iye Pak dongan ni wek kata 55 rilalen na yaru as Jumat terakhir, maka di iwereng ni papidalle diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 tahun lamanya di nang kana petu dalik na kulit. Jadi amalkan iye Pak dongan ni. Apa doanya? Tengkalinga madicing. Apa cica tomi tu bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, hafalan? Ulangi sih. Iya mulangi atau ini mulangi? Saya ulangi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Acueki. Kena karibul. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wek kasihan kata baca. Mana ke 31? 35 kali di hari Jumat terakhir. As-so'aga yesoy. Dinle. Hari Rabu, Kamis, berarti sangali ko dicawi. Amalkan doa ini, insya Allah masin kumanang matu dalita. Amin. Oh ibu, siapa yang ingin kaya di sini? Iga melok sogi, melok mana ki sogi? Angka Pak Balu kue, ada penjual. Rata-rata Pak Balu. Elo ki masin po dalita, may na pangalita. Amalkan doa ini, narikumelo ki buka ito kota. Cica Tomi bawa melu ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi yang suruh ki ya Tomi. Bismillahirrahmanirrahim. Itan. Iya na jolo teng kalingan ni. Makumat tu makun raya salah cede mali pancing aro. Ibu teng kalingan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Saya kira banyak yang hafal, tapi belum tentu tahu caranya. Apa engkau tahu biasa kita baca ye? Alina sibuk baca, toko na tahu tarala. Magi, waktu na buka toko na baca ye rupa dongengi, manguluk ko yoro na toko na tay. Sinin na tumatu malabiki na niya sa Rasulullah malabiki sila jamaah Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Situng-tungan na narik ko miranjot melo iramping ki maluan na masakka namulat tu sa nahali di panapaja irampi sejarah na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritujunna ammi rajakeni. Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang fenomenal, peristiwa yang sangat luar biasa. Makanya tidak ada satu orang pun manusia yang mampu melebihi kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dipalalang iri kung Allah Ta'ala ipang mirajat turi kung Allah Ta'ala. Ang kanabi dipalalang iri kung Allah Ta'ala tapi di na ipang mirajat iri kung Allah Ta'ala.
engka tu nabi di pambiraja ri pung Allah Ta'ala, tetapi ditosi dari palaling ri pung Allah Ta'ala. Siapa nabi yang diisrakan oleh Allah? Ialah itu Nabi Musa alaihi salam. Wattunna pangulutan Nabi Musa alaihi salam riyubbi ri pung Allah Ta'ala ri empena bulu tursina. Wa kallama Allahu Musa taklima. Makanya Nabi Musa itu dikenal sebagai taklim. Agar yang setaklim atanna pung Allah Ta'ala ya engke si mata merah mak bicara pung Allah Ta'ala. Jadi Nabi Musa alaihi salam kemampuannya naulim mewa mak bicara langsung si bawa pung Allah Ta'ala. Tetapi Nabi Musa alaihi salam turungan ni Makkah dan naulim mewa mak bicara langsung pung Allah Ta'ala. Tetapi di naulim mita langsung di naulim mita langsung ni pung Allah Ta'ala. Yang kedua, Nabi Isa alaihi salam kita kenal seorang nabi yang lahir tanpa seorang ayah. Betul tidak? Iya Nabi Isa jadi kulinoi engka indukna tapi dek gaga ambukna. Ya tu si biasa ini terkadang engka kejadian. Engka tahu jadi, engka anak-anak jadi, engka indukna tapi dek na merisa maka dek iga ambukna. Dek gaga minuk bertanggung jawab. Tapi malasa maka ada engka ambukna. Tetapi pangulutan Nabi Isa alaihi salam memang memetoga ga ambukna. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Nariku pung Allah Ta'ala mapuelo cukup Allah katakan kun fayakun. Pada tahun situngan na iyewe peringatan Isra dan Mi'raj. Nariku akal meluk rifake fikir meluk ripake tidak masuk akal di natama fikir nariku fikir dan ni akal meluk tafake. Makanya yang hadir pada malam hari ini insyaallah tomata tut mana. Wattunna pangulutan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh mambiraje. Nah lapor ni maka dak mulai kak mambiraje sunni. Iya ruwat tu dek gaga mata put karena Nabi tak ipalaling di tengah bani engkau mutu yolona subuh. Jangankan Mi'raj. Wattuna bawa Nabi taipalagari pung Allah Ta'ala. Wattuna Nabi taipalagari pung Allah Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jaraknya itu luar biasa. Kendaraan yang paling cepat pada waktu itu adalah unta. Di pagaga oto, di pagaga pesawat. Sementara nariku unta meluk tapake pun siulang iola jok ke di Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Masjidil Aqsa siulat tol lisu. Makanya andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam meluk malalang di mematona tama akalan tapi pung Allah Ta'ala palalang. Walai kita dicontoh angka ki kumai sementara angka keluarga tak di Mekah itelpongi sidi ko Indonesia sidi ko tanah Mekah tapi yang kelinga samben na. Betul tidak? Pada maturin riya saya start dari kecamatan Cina. Berangkat ke sini jam 5 lewat. Tiba di sini kurang lebih 25 menit. Andaikan ia meluk malaleng, banyak itu mamau mamiraje. Tetapi nasabak mangoto ka ipalalek ka di otoy. Alhamdulillah, di pana mangaribi ang kami mana di masjid. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an satu-satunya surah yang dimulai dengan kata-kata subhanah. Agana sepung Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Mapacingi pung Allah Ta'ala papalalam paniengi atanna dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Tentu nariku engka sit di mapakarennu-rennu. Misalnya engka anak tak tama masih sekolah di pesantren ini, maka nafalai aku orangnya di usia 13 tahun, nafalai aku orangnya 30 juz. Maka kata yang sepantasnya kita ucapkan adalah subhanallah. Engka tahu dek gaga ajena, tetapi tumufi subhanallah. Engka tahu dek gaga ajena, dek gaga jarinna, tapi tumufi subhanallah.
Engkau tahu, dek gaga ajina, dek gaga jarina, dek to gaga udunna, tuo mofi, lari ki, manakah, dek gaga udunna tuo mofi. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naulen kamakutana agar kira-kira pas sabareng, iya ro nabi ta ipalaneng di Allah Taala, di pamiraja di Allah Taala. Ya. Jadi ro waktu nabi ta ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ripalan ngiri pung Allah Ta'ala karena ya waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam malak de imasi babuah makanya melo ini hibur oleh pung Allah Ta'ala karena pada waktu itu Nabi kehilangan seorang istri yang sangat dicintainya. Siapa itu ibu? Ibu Pangulutta Khadijah. Iya ro Pangulutta Khadijah, iya ro biayai Nabi sallallahu alaihi wasallam capu warang paranna untuk nafaki mak dakwahnya agama na fung Allah Taala. Dendenge melo nanre wijanna, wadi jaga letu 7 turunan di na capu warang paranna Pangulutta Khadijah. Tetapi capu warang paranna gangkan na makari Pangulutta Khadijah na kuadangi anak narikku boleh matuk matiku pada lalui abamu Muhammad sarikuan mengiwat dikak na halalakan sarubenna supaya ia narumatu ufakin berkurang gak narikku matika. Dan menurut riwayat watunna mati Pangulutta Khadijah ia ruka cina fakiwi 70 tipanna padahal tosugiro artinya apa? Ia tu warang parang ni kuang wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Ia tu warang parau engkau ya punangi makukui si tonget-tongen na anu na finreni pung Allah Ta'ala. Dan itu nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hari kemudian. Boleh tinggi setongan na warang parat tak dan niat tinggi tapalau. Sibuk kisapa warang parang aswani, tetapi makutuki masumbang, makutuki masidekah, makutuki pasu isaketa. Wadi jadi sogi ki kuat tapi kotomi tu bawal lino sogi ki belum tentu sogi ki ku akhirat. Makanya kita hidup di dunia ini jangan hanya dunia saja kita pikirkan, tapi pikirkan juga untuk kehidupan akhirat kita. Di namanya tamun roh kulino, kotannya baca mati si sangadi. Dari kotannya sangadi minggu faiman. Bahkan pada saat sekarang ini tidak ada seorang pun manusia yang mampu nolli jamin ni alina maka dari isu aku bolaku itu mufa. Ibu, dek tu nama rigaga kapan dari kota lambat kicede. Masa pajang isah di cica muah si tahun sepakat aku dita sepakat aku nih loh karena salah-salah sedih nasabak di payat tamaki materi lanjut ya kita sholawat dulu salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kemudian yang kedua yarwat tu mati amuri na nabi ta yang itu Abu Thalib yarut malag masih bawa nabi ta patar terliwi nabi ta nasabak mati amurina di naulai puana kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah seakan-akan terkunci mulutnya untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di napaja napalici amurina amuri wadamani kalimat la ilaha illallah tetapi amurina di naulai puana la ilaha illallah angkatuna tu lima ganggu yanan tu Abu Jahal ajak mu puana yaitu napak guru aku Muhammad aja mau pawi nasabak nasulangi nasen atur yolum. Makanya puang dari sini kita bisa ambil hikmah makadah. Terkadang itu angka pada dasik dingin. Contoh mak bangki masiji, megan itu sepakat, tetapi angka matucin itu lima ganggu. Betul? Ya, tuli alina bawa nasa cocok salam adat. Ya, dari kongka mak bangsana ye Abu Jahil kedua tuh. Tapi dia tu gagal kue, kotor di rumah bila. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita persingkat saja.
Nabi sallallahu alaihi wasallam dipalalan dari Allah Ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wattun di panalatu di Masjidil Aqsa, lepang iri Nabi di Baitul di Bukit Tursina, lepang iri Nabi mas sempajak 2 rakaat. Purana mas sempajak na lanjut perjalanan lepas ini Baitul Lahmi. Ya Baitul Lahmi kunirun mundur Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Lepas ini Nabi mas sempajak. Lanjut perjalanan materusi ala lengan Nabi narapi ni Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa kunirun mundur Nabi mas sempajak berjamaah sininna para Nabi Allah hadir pada waktu itu berjamaah dan yang memimpin salat pada waktu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua ialah itu Mi'raj. Kalau Isra malaleng, kalau Mi'raj agar ini Mi'raj pun agar betul Mi'raj. Ibu, oh ibu, agar ya Mi'raj. Ya senge Mi'raj betuan nam minri itu menurut bahasa. Jadi agi-agi yang reki situngan nami raja tu meliki motor baru, yang reki motor baru tak miraja asanna. Meliki bola baru, yang reki bola baru tak miraja asanna. Meliki oto baru, yang reki oto baru tak miraja asanna. Meliki ranjak baru, yang reki ranjak baru tak miraja asanna. Kamu apa ya nak ranjang? Yang reki tu apa ya lu? Miraja tu asanna ya lu. Aku lisuki matu tak pada lalu mak nama Cina lada kasih mamir aja. Ya, itu menurut bahasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian Rasulullah dipamer aja dari Allah Ta'ala. Naik langit pertama siruntu Nabi Adam alaihi salam. Naik langit kedua siruntu Nabi Isa dan Yahya. Naik langit ketiga siruntu Nabi Yusuf. Naik langit keempat siruntu Nabi Idris. Naik langit kelima siruntu Nabi Harun. Naik langit keenam siruntu Nabi Musa. Dan naik langit ketujuh siruntu ipangunutan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka ini malaikat Jibril, Muhammad, letuk na nasa kumewan teraki. Nasabak kapan nasa urapi Sidratul Muntaha, maka tubuh saya akan hancur. Deknul lemat teruk. Kenapa Rasulullah bisa menembus langsung cahaya Sidratul Muntaha? Nasabak situnget-tungenna becuk mi cahaya na Sidratul Muntaha ketimbang cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi ta biasa kita dengar syairnya anta nurun fauqa nurin. Iku nasa Muhammad cahayana riasna cahaya. Ia namori pancanji matanna asoi nasabari nabita. Ia namori pancanji ulengi nasabari nabita. Maka punggawana situngan na cahaya ia nalitu nabita sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siulunni si bawa pungala ta'ala. Matarus sujud nabita yuluna pungala ta'ala. Aga nabaca nabita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Na inapa nabita chunga si talangsu si bau pungala ta'ala. Jadi yaro nabita naulitum mi talangsu mi pungala ta'ala. Aga nabaca na napo nabita at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sininna papakarajay mubarakatu barakai thayyibat dicengi salawat asalamakenge idi manam mituna sama punangi po. Gangkan na nabali di adan na nabita pungala ta'ala. Aga nasa kung Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum mas risisimu wahai kekasihku wahai nabiku wa rahmatullah wa barakatuh pamase dan niya barakah. Jadi nari kumilu kisi tungat-tungan na pahangi hakikin na niya rahasia na sampajangi iya naritu wa rahmatullah wa barakatuh. Rahmat pamase dan niya barakah. Ia itu hakikinna sampajan. Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi yang mengatakan syahadat kepada Rasulullah adalah malaikat Jibril. Kemudian selanjutnya situnget-tungenna ya nabita risisina hakikiwi
alina situngat-tungan na pamulari pancaji di pungala ta'ala. Risisi nakasarai alina tu si pacapura di pancaji nabi yang terakhir. Makanya nabi itu situngat-tungan na pamulan ngeri hakiki dan niya pacapura ngeri kasarai. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wattuna nabi tari pancaji di pungala ta'ala. Wattuna nabi Adam di pancaji di pungala ta'ala. Maka dari pungala ta'ala Adam pamila ni siga matamu. Na pamila matan na pangluta nabi Adam cungai ri'ares na itakuro taruki di pintu na suruga la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Agana sa nabi pangluta nabi Adam ipaku pungala ta'ala ang tagapali pamula-mula rupa tori pancari sebelum iya agana sa pungala ta'ala engka iya nalito Muhammad asanna ya. Makanya makadai pangulutan Nabi Adam ipaku pungala ta'ala wadi gana sa wita rupa manabi na Nabi sallallahu alaihi wasallam makadi pungala ta'ala wading pakwinasan ni indok jarimu na inapa mo baca marhaban bi habibi Muhammad bani Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Nabaca Nabi Adam wik katallu gura na nabaca na sapuro kalau pak matana agar sana kalau pak mata di bahasa ugi na agak ampuro mata mata sa wirin na mata wirin na mata isapuro Urana na sapuro na bita mataruto na tarupa malabi na nabita sallallahu alaihi wasallam rikan kunna pangulutan Nabi Adam. Apa hikmah yang bisa kita ambil puang? Maka di situngan-tungan na nariko milo kitu di macaka pa kita tak bakal letuki letuki nenek usahakan pada saat bangi pak bangi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah at-taruni bancai marhaban bi habibi Muhammad bani Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi puan? Apa lagi? Marhaban bi habibi Muhammad bani Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ya naruna baca nabi ta insyaallah nariko tungkat bangi pak bangi na baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah insyaallah puradi nakabur pak kita tak gangka mate bahkan nariko engka tahu tulinakan na pandi mata bacaan ni yaro marhaban bi habibi Muhammad bani Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir yaro nabita salah satu tujuanna ipamiraja di pungala ta'ala tentu ipahambanan ni dek gagal sangadina untuk tarima sempajang situngat-tungan na ang kami mana sempajang waktu na panangulangi sampajang pungala ta'ala untuk tarima sampajang. Karena kenapa? Mas sampajang mimani nabi tari baitul lahmi kemudian ri Bukit Tursina. Siaga waktu na tarima sampajang nabi ta 50 waktu sampajang. Maka ni liso ni nabi ta si untuk Nabi Musa Muhammad siaga na ko sampajang pungala ta'ala maka ni nabi ta 50 waktu sampajang. Maka ni pangulutan Nabi Musa liso ko pe mamangulur pungala ta'ala. Dinulim mulong makmu ya tu. Nasabak narin nasa mabicu to na makalas ito pa. Iya. Ibu. Ya. Terkadang angka masjid. Iya. Kalau di kota-kota ya tidak pernah sunyi perempuannya berjamaah di masjid. Tapi kalau di kampung-kampung ufak kongka cedni, ufak kongka dua. Magina korong. Ternyata pura tumain kali ngapa ceramah. Aga nasa iro pacaramay iro nasa makun raye masaro lebih mas sempajak kubolana ketimbang berjamaah di masjid biasa begitu ternyata iro main kalingan ini iro main kalingan makun ray kutu si cucuk lada kan sa pacaramay balik dito nga na masjid. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua pertanyaan nama dia Nabi ta tuli di palnisu-isu di pangulutan Nabi Musa. Menurut riwayat kasirawi Nabi ta malurisu si Allah pungala ta'ala. Bakrin pangulutan Nabi Musa Muhammad kesempatan ye nasa bawah di jadi cicet to tu bawa na palala pungala ta'ala na pamirajak pungala ta'ala di negari mundrina kesempatan ye alulisu ko si runtuk pungala ta'ala. Ini ilmu matoki minta langsung pungala ta'ala tapi dia dapat di ya waka asirawi Nabi ta seruntu langsung pungala ta'ala. Terakhir seruntu pema pangulutan Nabi Musa maka di pangulutan Nabi Musa Muhammad
Minuk ka makutana. Agar rupa sabarat pong Allah Ta'ala. Engka na putama suruga, engka to na putama ranaka. Tanya pong Allah Ta'ala, pancagi rupa tawui. Tanya ka alin na malingi dalle. Tanya ka alin na malingi undrok-undrok. Ya. Aga nasen, yarwat tuidi na bali wipaktutanana Nabi Musa. Tetapi engka ning kali sakda pula langi. Aga nasen lalan na yarusat day. Maka ni lalan na yarusat day. Magi mo matampulak, mak bicara Musa. Tungan ni mas nasen iya pancagi ko. Tapi maku kue lisu ko nasa kampung mo mutanag gandum. Lisu tanag gandum. Pura na tanan na pupui, pura na pupu na dungiri, pura na dungiri na paning ni. Waktu na paning nalay iya ruwar na biang ni daramena. Gura ko ngalatana. Musa, magi mo takabaro lade. Wasan iko mo to sila de tanang ni. Iko mo to sila de pupui. Iko mo to sila de paning ni. Magi na tan na mula manang. Magi mo bias si daramena. Aga na sa panuto Nabi Musa. Puak ko ngalatala. Iya na sang war na. Wali na sabak wan di wan ri makiguna ri watakaliku yero na sa daramina di kago guna-gunana jadi wak biang jadi makari pong Allah Ta'ala Musa pasabaran engkau hutama suruga engkau hutama ranaka yero na sa turu si parintaku mengkalinga adaku nini ri papisangkaku iya na runasan ufadicingi unruna ilalin na suruga tetapi yero na sa matinulu ilok kamamiraja tapi di na sampayang biasa itu makro kumiraja matinulu juga tapi ya tumas sampayang ang kato biasa aji pula magkadinasang pajang tapi dito gagag ko kutuwi rumah bila narikotami ramalang 1 bulan full berpuasa tetapi dinasang pajang mahal kita sampajang kung ngaji na matinulong kita ito mapuasa aga nasa jawaban na ito siro nasa iya na ako ramalangi ako ganda si ula capu to ni puasay kung sa sampajang dia capu na. Makanya sholat itu ya dia dulu tutuda ki dia dulu tuda lewu ki dia dulu pakai apa namanya alalita atita manima sempajang makanya dia andre guru tak Ki Haji Muhammad As'an nigi nariko engka tahu naulin lutu yasna allai naulin morong ni barana afi bahkan nulin juga yasna waye nariko na sempajang ajak bawa nama cuil nasabawan dijagi pahasalan pa juga itu bahkan para luta pa puang nasaba ini situngan na kuramani itu mak janjir pong Allah Ta'ala alastu bi rabbikum qalu bala syahidana menu kisum pa pong Allah Ta'ala makanya makadai pandutupan di tata ni gini majapui alina na ajapui to ni tufuan na betuan na ada ni gini misangi alina ata pula di pong Allah Ta'ala ni seto ni tuniga mata wad di sumpah yang paling terakhir engka tu biasa patarika makada ni gini gitu mas sempajan di napahang ni lisek na sempajan ni maka daru utu na belal lindro na digaga na runtu sangali na takko ni bawang iya mereka di situ matungan na engka salana engka to tujunna salana risisi na tau di ina sempajan risisi na tumak guru mas sempajan padi di na sempajan na sabak di na mailuk makari subawang tujunna yewe bi mereka deh iya na tu risisi na tau apa namanya tujunna yewe mereka deh na sabak tentu pada ripahan ni makka deh untuk pahan ni disek na sempajan ni ya maka itu pandritata nigi gitu mas sempajang lahiran na minafakir mas sempajang di patuna terima pung Allah Ta'ala nigi gitu mas sempajang batin na minafakir mas sempajang di to patuna terima pung Allah Ta'ala jadi disek na sempajang ni situngan-tungan na iya na ditu batin dan niya uli na iya na ditu lahiran jadi narik komelo kina terima pung Allah Ta'ala sempajata yang pertama adalah aku imis sholata di zikri pada cengi yolo paringarat tarif Allah Ta'ala itu yang pertama makanya ketika kita sholat masjid ini paling ngerata Pak Ketua Mas Sempajang Allahu Akbar yang paling ngerana letu Jakarta apalagi dari kumali sangalak baru mana nak pakai lokasi masjid itu karena semal sangalak lah jadi perbaiki pikiran kita makanya melalui kesempatan ini insyaallah mudah-mudahan nama saya kipung Allah Ta'ala mudah-mudahan berkahnya acara kita pada hari ini napa ni situngan-tungan dari na cendek barakat situngan-tungan na idolongan kenapa maka dia nadita tudat ngetar dalam na yawan ni
Nabi langi fung Allah Ta'ala sebagai majelis maghfirah. Tudak-tudang adam penuh fung Allah Ta'ala. Semakin lama kita duduk, semakin banyak juga nadam penuh fung Allah Ta'ala atas serata. Mohon maaf atas segala kekurangan. Narikum kadada kutapa salam melok dan pengak meraja. Narikum kapari adada kutapa si cocok. Itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada berkahnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.